Biske ne gerek biske? Hakikat gerek. Biske, genç soluk gerek. Biske, ekolojiye gerek. Soğuklara kaytalanmaz mı? Bizden keyinki muğundan karga lazım bizde. Cihat! Elge kompensatsiya tölenip berilsin. Üçüncü talap, şöyle жергиликтүү бийликтин органдары, фирманын өкүлдөрү, жетекчилери ар кандай оюндар уюштуруп, элди айыл-айылга бөлүп, ур-урга бөлүп, бири-бирине салып, кыргыз элинин намыдына тийип атканы үчүн ошолордун өз жообун алдын деп биз талап кылабыз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз Чаткал Алапка аймагында жайгашкан Фулкол майнинг кен казуу фирмасынын калдыктарды таштоочу жайында турабыз. Бул калдыктарды таштоочу жайы эч кандай бир талапка жооп бербегендиктен ушундай эл өзүбүз көтөрүлүп сизге кайрылып жатабыз. Бир нече жолу кайрылганбыз, бирок эч кандай тыянак болбогон үчүн биз өзүбүзгө кайрылып жатабыз. Элдин талабы ушул Фулкол майнингден алдыкен ишканасынын хостохранилища калдыктарды таштоочу улуу заттын башка жакка көчүрүлүшү жана сианидтен иштегенин көзөмөлдөп берүүңүздү суранабыз. Бир минут токтот. Бул жерде атайын чуңкур кылып, ушул жерден ачкан суу жердин түбү менен чоң сууга, эл ичкен сууга кошулат. Өткөндө буга чейин 2 ай мурун сиздин замыңыз келип, 10 күн чыдап турула чечип беребиз деп кетти. Чечип берген да жок. Өзүңүз бул жака биринчи жолу келип атасызбы? Мен экинчи жолу келем. Буга чейин келели менен таанышкан эмес. Туурабы? Эл менен эмес, мен Чаткалда. Чаткал менен. Ушул боюнча келип элге түшүндүрүү иштери жүргүзүп, жыйнагыбыз керек болот. Өткөндө эле булуп кеткен премьер-министрибизге да депутаттар айтып атат. Бушуга чейин тогуштурар кар албагандан кийин эмне кереги бар? Ончубай тургачы. Болуп, болуп. Анан кийин эл өрттөнүп кеткенден кийин, жерде 3-4 деле бала камалып кетет, калганы жатат үйдөчү. Алла жатат деп ойлобош керек. Азыр эртең эл ушул жыл менен барып өрттөп бериши мүмкүн. Бизсакана же башка жактардычы. Ошон үчүн ушуну эртерээк алып чечип. Соң бери, тынагы. Мен соо ошол убакка чейин эмнеге келип кабар албадыңар деп соо берип атам. Мен сого жооп берейин анда. Алдыдан отурганчы. Тиешелүү өзүнүн алектенсе, берде аким тезде бербейт. Дагы бир жолу айттым. Мен ошол ким рухсат берген болсо, ошол тиешелүү жетекчи эртеге келсин дедим. Эртеге келгиле. Барып туруп чык. Эртеге. Ушулга тиешеси бар, жетекчилердин баардыгы келет. Мен жерде 2 күн болот. Жана бакаса кагат Нерселердин баардыгы Жок, өчүрөт мени. Өткөндө жыйында айтылган. Чоңдору кетсин, Кыргызда турган, ушу жерде турган деп. Кеткен жок. Кытай кетире албайт. Максат менен Сулайманды кетсин деген, кетпей жатат. Коррупцияга отуруп калды. Мына бердечи бир нерсени айтып берейинби? Биз элдер талаптарды койдук. Шарттарды оңдогула, бүт нерсени законго туура келе турган нерселерди кылгыла дедик. Майыл деди, бияка келди дагы. Иш токтогондон кийин бусы төлөбөй турган бойдону бүт мыйзамга немеге туура келбеген нерселерди кылып. Жок, берде мындай да. Текшерип келет, ачык элечи. Туганда Эки начальникти алып бере албагандан кийин ондо эмне кереги бар? Бизге каякта мыйзам бар. Ой, элдин талабы. Ошо мыйзам элдин талабы болгондо ошол. Элдин талабы ошого жини келип атат. Бирөөнүн бербек ал жооп берет. Завод кочу. Эл уруксат берсе иштейт, бербесе иштебейт. Ким за ошого? Кime болsa işteyt, babası işteyt. Bizge uşuz ziyanı. Mahsulatı gubernatör, biz hazır. Şuna süreli var. Çınında işlerge tekşerdik ister. Bu cer mıyzamsın ha? Экинчи өткөнкү келгендер дагы проекттен чыгып кеткен мыйзамсыз деп кетишкен. Андан кийин жетинде сиздер келипсиздер. Сиздер дагы айттыңыздар. Жөнөкөй эле бир магазинде суроого өтүп кетсе бир товар на место жабасыздар. Бул сиздердин түстөн түз укугуңуздар мыйзамсызбы? Сразу ордунда жабыш керек эле. Качан эл чыгып тополон кылгынча. Качан иш өткөн болду? Бул ачык, сиздерди үстүртөн
жана кылып атканы бул айдан ачык да. Чемтектен долларлар. Бул эле маселе бул. Анан биздин азыр биз бул жерден жабылганда постко түшүп жалып берип ошол жерден прямо видео съемка менен президентке кайрылабыз. Кайрылабыз. Ушул күнгө чейин Роза Отунбаевадан бери кайрылып келатыр. Кетпей атыр да. Жанагы биз деле жанагы зарлы ишин болбосо зардалына бокпалып Исламиядга күнүгө чыга бербейбиз. Биздин биринчи талап ушуга чейинки жетекчилер тиешездик мурунку крышасына чейин сот жообуна тартылсын. Экинчи маселе ген прокурор иш козгоп ушуга чейинки ушерти төлөдүк компенсация элге. Ана ким жазып атты? Үчүнчү маселе бийликтен биз үчөөнү талап кылабыз. Үчүнчү маселе ушуга чейин зыяны тийип аткан мыйзамсыз хосту элден зыянсыз жака жылдырдыр. Бизге ушул эле жылдыр. Азыр газ менен кошуп алып кетти. Иши бола берсин ушу жылдыр. Мезе алып кетсин. Жо бер угайла. Жо угайла. Мындайдан ынтымак бар жерде ырыс береке бар дейт. Эртеге тиешелүү адистер келгенде могу суроолордун баарын берип алайын. Мен деле мынагу бир-эки сөзгө мен деле калып атам. Элге өтүп кетип атат деген мен да ошого атат. Мен эл эмес, мен талап чечип атам. Элдин да талабын чечкенге мен дагы милдеттүүмүн. Элдин да талабы. Себеби эртеге келгенде мынага окшогон нерселердин баардыгын тиешелүү. Мындай подделды же болбосо майда чүлөрдү саатта жөнөтпөй коет. Жетекчилери келсин. Ана мыйзамсыз болсо анда чекип койгонда биз да калат. Мыйзамдуу болсо иштер. Мыйзамсыз болсо. Ой, мен сүйлөп коюнчу. Мен сүйлөп коюн. Мындай болуп атат. Азыр 1 тонна алтын чыкса ким кепилдик берет ошо 1 тоннаны мен карабалты калпар афинаж кылам деп. Эде кайсы мамлекеттен кандай көзөмөл турат? Жок да. Канча алып кетип атканы белгисиз ол. Ел көзөмөл койсун. 1 тонна алтын чыкса 1 тонна штоп ошол жака барып эч ким белгиси болуп атат азыр караңгы. Убакытты кетирбейли. Мен ошол жерде каламын. Эртеге жетекчилер келсе, бүт даярданып, суроолорду даярдап. Ошо чоң. Жатасыңар Elim cana dallar kanca cangalganca kapıla menen girdi. Ana etek biri vurup bardığın süreçte kalmadı. Ana da falan çağırıyor ki Mıйзамсыз нерсе болсо жабылат, мыйзамсыз иш болсо Мыйзамсыз дагы айылга да зыян. Кып-кызыл зыян. Турчу. Өз алыңан швайна калды. Сонча коркпаң. Мен boynumu alam, ben bardığına cevap veririm. эртеге Жогу, мен сүйлөп койбойм бе? Урматтуу аким, урматтуу губернатор. Yok biz başka sürümüne ayrıldık. Siz eldi укпай атырсыз. Eldi укпай атпай бе? Буларды кандай мыйзам? Ой, эжелер алгылач. Эсен. 10 жок. Ой, эсен. Эсен. 10 olsun. Bakayla turunca, yaşmakayla tur. Oynağa çıkar. Onlardan aldan arı. Yukarı çıkar. Otur. Cevap ver albayt da onu. тиешелүү адистер келет, бүт жетекчилер. Губернатор, урматтуу губернатор. Барабыз, азыр барабыз. О жерде булакты көрөбүз. Кытай ичип аткан булакты көрөбүз, Кыргыз ичип аткан булакты көрөбүз. А түйүндө ушунча. Бизге суроо бербейсиңер, бактыр биз иштеп атпайбыз бу жерде. Саркес сүлөзү
Şunçu be. Acısızlar biz acısızlar жақсы үлесте. Kaç. Ben sarı kesilesin. Acısın gereği yok buna. Şunu işletip var. Жақсы үлесте sonra. Onda otur. Ne sorun var? Allah koyun. Bir sorun var. Birden verirler ki birden. Ulu hurmatlı bizden уважаемый губернаторға мен сұрауым бар. Сізге сұрау. Мемлекеттің интересі бүт бар мыйзам шегінде қысқасы ушул эмеде болуш керек, а? Мыйзамда бар екен. Билебиз да, сиз бизден жакшы билесиз. Бизге жооп бериңизчи. Жээнбеков өзү какшанады. Жергиликтүү эл уруксат берсе, зыяны тийбесе, инвестор бары иштей берсин. Жергиликтүү эл макул эмеспи? Токтотсун деген. Ушул туурабы? Ушул туурабы? Уже иштеп, канча жыл болду иштегенде? Элдин интереси 10 жыл болуп атыр. 11 жыл болду. 11 жыл болду. Элдин мукул бийик турабы? Фабриканын башталганына аз эле болду де. Жок, сиз тайландырып бу айтып атпайбы? Аны түшүндүрүп берейин. Муногу нерсени курларда, фундамент. Элдин макул жыл керек. Ошондо элден эч ким сураган. Угсаң аят турабыз. Fabrika işlegende 2 yıl oldu. 5 yıl oldu. 2 yıl oldu fabrika işlegende. Bundan beri başka bir şey yok. Бул жерде биринчи открытый куча сен сырттан куябыз деп башташты булар. Бул жерде элдин ден соолугу эч кандай ойлонгон эмес. Открытый сиянчтүү кучаны азырга чейин турат. Эл каршы чыгып токтотуп калды булар. Сыртта эле природада ээритип кетебиз деп. Анан биз ошол жерде келип токтотканбыз. Азыр кучабой болуп, азыр чанабой болуп туруп иштелип атат. Мыйзамсыз иштер болсочу, элдин көңүлү биринчи орунга алынат. Ал жерге акти төгүлгөн природаны талкалаган рекультивация болду элек. 2 жолу кайрылдык. Аны убактылуу руда сактоочу жай кылып туруп документ жасашып койду. Бул жерде кече экетекти алып чыгайсың. Комплекс болот. Полн уже бул боюнча. Анан урматтуу Алабуканын хакими, сиздин дагы бул жерде кайдыгерлигиңиз бар. Себеби өткөн Алабукадагы болуп аткан чогулушта Терексе кызыл токойдон 2 шаракты ичип барып келе бересиңер. Бул деген сиз андай сөз болгон жок. Эртең кеттиң ошо өзгө. Актоо. Bir adam silezim çoğu. Buya kayıttı. Jigit ötkende içip alıp o жерде маселе койдуңар dedi. Ondan keyin начальник Дегендей мына жигиттер болду. İçip alıp андай маселе койгонду токтотой Бул dedi. сиздин элге болгон кайдыгерлигиңиз. Сөзүңүз тоңдо ойлоп сүйлөй бериңиз. Мына кабинетте да сүйлөшүп экөөбүз, чынбы? Siz işley albaysınız. Berk edin. Süreç almadan berk edin. İçip alıp maselе койбойт. Çeke cırvakla çek. Çıra berek. Çek asıl otur la yer var uzandırmak da. Otur. Ya iki çıktı çeke. Gerek olsa yerge ayıldı çıkıp Çeke cırvakla çek. Eleksay'da 7 Bakır'da 23 Preset Kırgız altından gol yaptı. 27. Türkler. Abi bu yerde Kırgızistan kaça Preset gol yaptı? Ertege ошол именно алтын. Saybalı. Ya iyi mi çeşesiniz bunu? Onlar üstüne bir kere alvatır. Yok, evde kalıp koy çıksa yeni var. Ertege çok ışkılasın. Sarı sıran bekçe. Geçenke 40 lira sağ sürüyor. Geçenke toplatır be. Sarı sülacı. Bir yere böyle. Birden vergili. Nizam çekin dedi. Atanbayev o anda geldi satı vergen. Onu da tutup adaytıp berip Krema çıkarttı. Ya
Постоянно işintet bunu aytep kelgende biz to'xtatdik deydi da elga shilta. Az biz nemen keldik? Biz mo'g'ni qanday kelib turamiz? O'rtaymiz uni. Qanday bir kanalga bizning teshel yo'q. Bizga biz ayla biz to'xtatsak shuni to'xtatamiz degilar o gorniy narxlarlar bilan boshimiz urib İşte berdik o. Yerdeki rabatçilerden gorniy qaltıq işletdiler. Oradan başlap bir geçeyim bu texnologik цепочкада bu birbirine связан. Birbirine bağlangan. Niye toktozо bu daraqta toktozо. Süleyman Sepoçka. Jonlar şu günden keyin mağam bir sıra alıp atılma yerler değil bu yerler. Nece. Anan keyin demek mi? Çırayın olur. Fulkol Manit'in Koşan Şazı'nın uluk kalıptарды таштоочу жайындагы чоң сууга кошулуп кетүү коркунучу астында турат. Ошондуктан булар мыйзамды бузгандыгы үчүн биз эл өзүбүз киришкенге аргасыз болуп атабыз. Мыйзамды биз бузганга аргасыз болуп атабыз. Биз тогуздордон кайталагыбыз келбейт. Ошондуктан биз өзүбүзгө кайрылып жатабыз. Биздин талаптарыбыз бар. Урматтуу Кыргыз Республиканын президенти Сооронбай Шарипович, биз Чаткал Алабуга районунун жаштары эли Fulkol Майник Штамберди рулигине келип отурабыз. Мынакей бул жер хвоста хранилищасы. Хвоста биринчиден жөн эле мисалганда хвоста хранилищасы талапка жооп бербейт. Мына геомембранасы акыбалын көрүңүздөр. Кол менен жыртып көрдүк. Экинчи мына дамбазы мына тартып коюңуздар. Дамбанын оозун калдыктын өзү менен бекитип койгон жөнөкөй эки нарушение. Буга чейин бир нече жолу Отунбаевадан баштап, Атамбаевдан баштап жазып келатабыз, кайрылып келатабыз. Бир дагы мамлекеттик орган буга адилеттүү караган жок. Себеби ошо жогору жакта отургандар өздөрү, премьер-министр, президенттин мурунку бийликтегилер өздөрү лично крышевать этип, бояктан заказ берип карап турган буга чейин. Эми сизден үмүт кылып атабыз, жаңы таза президент катары ушул кемчиликтерди келип өз жеринде тактап, комиссиялар туура элдин көрсөткөн жерин көрсөтүп, жыйынтык чыгарып токтотуп берүүңүздү суранабыз. Биринчиден элдин талабы сиянит токтозун, синсин сыяктуу сиянит токтозун. Себеби булар Кыргыз Республиканын мыйзамдарын бузуп, эч кандай талаптарды аткарбай иштеп атат. Дарларды ашыкча кошуп, кемпайлыктарды ашыкча алып кеткенге аракет кылып атат. Ошону карап отура алган жок эле. Мынакей эл ичкен таза сууларыбыз бүт барып булганып, эл кооптонуп атат суу ичкенден дагы. Элдин биринчи танабы сиянит токтозун, Алабуга Чаткал районунда кими түркү болобу, башка болобу синсин сиянит иштетилбесин. Экинчи талап хвоста хранилища, Штамберди хвоста хранилища ташылып, алынып кетсин. Сухой башка жака көчүрүлүп кетсин. Начальниктерден айтып кой. Hakkat gerek. Жалал Абад областынын губернатору Алабуга районундагы Штамберди кенине эл менен жоголганы келди. Урматтуу чогундарыңарга аздан бери күтүп электрон биздин Штамберди фирмасынан облустун губернатору келип атат. Мен урматтуу областық иштер бөлүм башчысы Атош Нурматов келип атат. Алакырын мамлекет администрациясынын башчысы Ремис Акылбек, экинчи инспекциянын жетекчиси Физенин Аласкер. Жана аксы Алапка Чаткал боюнча иштер бөлүм башчылары өткөн органдар келип отурат. Азыр мындай болот. Жана келдик бардыгына. Ара көз чарайчыл ачык сүйлөшөбүз бардыгына сени. Болгону эмоция калтырбай, бири-бирине сөгүнбөй, сагынбай, такелип талабыңарды айткыла. Бизде протокол ким бар? Жазып. Болуп тактыжы. Bizden bolup мындай. Бириң сөзүң бирин укпай, бастырып, мындай жыйынтык жок, жыйналыш болбосун. Макулбу?
Ошондон мына ким десе сону берсе. Сөздү темир матча берейин. Аштык жетексиз, а? Assalomu alaykum. Болот кана. Ramazan ayında sopalan başlasın. Болбаятыр. Hazır Afganistan'daki Orozon malında işte sabırlılık'a el var orada. Sabırlılık'a. Topolon Talibanlardaki soğuşlukta tutup koyduk şimdi. 3-4 gün kaldı mına Orozon bütçünü. Şimdi sabır bultursanlar bu bölümde mına ertemeden saat 10'ga 11'ge büt yetekçiler bir şekilde gelir. Premier Minister özü bugün aydadı. Oşol Tokay Çarman yetekçisi, Ekata Inspeksiyon yetekçisi, bayakı Mingeologiyan yetekçisi, büt yetekçiler ertemeden sizlermeden çok çoğuluş kılavuz. Bu çoğuluş hemen dağı olsa bolsun ertem. Göğrak suroy berler. Anan el bizdiki, el sizler oylava kılasızlar başka memleketten geldi. Geldi de. El bizdin elsinler. Biz dağı doktor. Men ana sizlerden bunu yetekçiler, sizlerin yetekçiler bizden. Biz sizlerden hukukun vardı. Oşular ketsin birinci oturat. Hukukun vardı. Gereki yok. Ertengden başlap bizge. Söz yok kulak verirler. Haydi. Vardığın biz uğaylı. Anan keyin hukuktu ama eldin hukukun. Üniversitelerin hukukun. Mıyzam şeklinde biz sormuşuz. Eğer bugün ak düzülger, mana inspeksiyon emesi oturat, ben Cumhuriyet Müslüleştim. Büt konuşmayalar savulgan, mühnet suragan, mühnet. Büt bayağı mıyzam şeklinde olur. O boşu, Amerikanın cevabında Cumhuriyet'ten aydılar. Eğer doy basa, o ağında. Vardır. Anan oyla oğlar, sizler daha bizi değilsiniz. Böyle götön elde oyla oğul özünür. Biz bardın kalız karayız. Aka bugün oşonda öyle olup kaldı. Toktaptır. Ben çılgı bildirdim kak gubernatör aytıp koyun. Eldin tinççiliğini saktap berişim gerek. Bir dağı kan tökülbeş gerek. Bir dağı nerse talkalanbaş gerek. Men sizlerden tırmanlarını aytıp tavağınlar çeş berişim gerek bugündür. Eki jaktı men urustura turgan jetekçimesmin ben. Ben kele oturam ben, kele oturam. Bugün erten 2-3 yerde olam ben. Erten jetekçilerdi kütömün ben, şul dedi sizler menen. Keşeli hadisler gerek. Men hadis emesmin. Men toka şul tınçlıkты saktap bere turgan jetekçim. Sizlerdi kopsuzluğuna karap berişim mümkün. Moğolun talkalan başın karap berişim mümkün. Hadis toktap turun. Ana sorunu serge veremin. Ertege men kütömün şu jetekçilerden Premier Minister bilen söyleştim. Jetekçiler abet geçen gelip kalabızdır, o odasını verir. Büt bana zampamın gereği yok dedi. Büt jetekçiler gelsin ortam oldu dedi. Gelip, Ildıyacakta çok cihin ötközüyoruz. O şol yerden mikrofonları koyuyoruz. Ana surat talaplarda o yerden çeşişiyoruz. Sevöy meni hadis emez mi? Ben sizlerin tınçlığınlardı saktap berişim gibi. Bana o yerde hiç kanay top olalım, kalkalaş. O yerde iyi, kan tökü degen nerse toktoş gerek. Elge alan kim yardım berdi aka? Siz baş boldu yardım berdi. Men aydotam, men hazır gelip oturam. Buna ötkönde hadisler gelip giyin tutup bayağı ak tüzük etken. Nanuşacaları tapkan mı? Tapkan turabı. Kiçik şarat menen ıştan men unutur bura. Kiçik şarat menen ıştan berdim men salıştırdım. Şartları joğukken. Hani bardığım men video syomkadan körüp çıktım. Anı körüp çıktım. Meni mınday kılabız. Sen sabırlılık kılıp özüңөрдү кармагыла. Кызылчылыкка алдырбагыла. Мыйзам баарына бирдей. Biz çet memleketlerге уят болбойлу. Şarmanda olboylu. Şarmanda olabız. Toğosarada bir şarmanda oldu. Bir sınavda özgü savup koyup vardı. Bizden sine. Oşon için aldarda kele oturam. Urmatlı benim bir turandarım. Orada malında özüңөрдү sabırlılıkka, keçirimdүүлүккө, мындай токтоолукка кармак özüңөрдү Deken bağla. Çet memleketke uyat oldu. Oşolduktan özüңөр karmak durdu. Cevatkanlarda tasdağ baytaşı tasdağ. Ertege bardık aytılar. Mına o yerden ertege suro joğuktagıçı her birine kıyıtlı örmesem özüңөрдү madaniyatını gösterip 50 bolsa 100 bolsa barına söylüyorum. Kosa bayağı gezek menen, direti menen suronu bergiler. Suronu berip tolukkandуу afet albasa men öz момин сүйлөп бердим. Олардын баарын айтып берем. Анан мынау мембрана боюнча, мынау тиги суулар боюнча, анан силердин мынау жатакана, камалы бүт талаптарды мен айтам. Дары дармек боюнча. Анан ошого главный маданиятыңарды кармагыла. Мен силердин ушул бириңерди камалбасын деп, бириңерден дагы бирим болбосун. Ушул мен баардыгын таразага салып, эки жакты тегиз карап берейин эртегечи.
Bütken ben Premier Ministr'e söyleştim. Bazı yetekçiler bugün çıksa tünü menen ertemen 10-11 TL'ye gelip durar. Haydi bu. Aklımız albadaydı, mikrofonlar bağlıysa. Şerde ola şerde gele. Gör çıkanlar çıkıp aytpaydılar be. Gör çıkan çıkıp Kıskazı bir açık şey oldu. Komissiya tüzgen yok turabı. Aklı tüzgen yok. Hiç nerse giyintip olgan yok. Caz düzdüm. Yani caz yürüdü bilmemişiz de. Bak burada sorun yok. Ama niye de sen görgen de sana açma koyduk turabı tartılayız diye. Antart olgan. Sinsi'nin tarttık daha bir yacakta akka var ekan. Onu açma koyduk. Oşonu açtın ana Süleyman. Oşanı çok kılbaylı be. Ondan niye gidiyor? Barçı tüyümünün zarların tüy zarların koluna tıkar. Tüyümünün yokluk tadalayıp, musurların tadalayıp. Yılvay bir sene kalan sen. Yeter cıltılar. Yüz adam var. Üniversiteye gitmedi. Gitmedi hiç kimse de kalan. Abi Süleyman çaktığında oşanında tartışmalarlı video var. Lan gördü, moyun aldı, var dedi, minimal ölçümde. Minimal bir ölçüm dedi. Yok ya canım desene Oşan tartıp koyarız gerek hazır. Ne o Süleyman girer. Karta usta al kriket geleyim. Niye tartırmaydı? Öksü, hep geçiyor. Tartıp koyarız gerek yok. Belki Dilan'ın kaçını da açayım tartıp koyalım. Açtırın bana cümle kılıç. Açtırın tartıp koyalım. Bana adam bakmaz. Ertege çoğuluştan giyin şu hazır en çüngönün var içinde. 10 adam bolsa var bir 6 adam. Komissiya kirgizip turup ertende protokolüne kılıp koyuyor. Tegi jetekçilerimiz. Makul mu? Bunu ak yüzük koyuyor. Ben mizam şey gibi. Tura. Keç kolat da. Ben hadise etmeyecek abi. Ezgi mizam diyor. Erken salak. Bugün görüp koy da bu. Hazır bana versin. Hazır görsün. Ben prosayt hanım jalpa tekerip koyayım. Bu Mart'ta ertege jalpa görür. Hazır görür. Oşa siyanittin moynunu aldı. Munoğu siyanit dep moynunu aldın mı o şeyge barıp kameraga? İyi ya. Sarı. Sarı. Hadi videoga tartarsın. Munoğu siyanit dep moynunu alıp kolmaya şapsın. Gubernatör 3. jol Toşrazın aytdı. Korkuttudan Süleyman o koşuyoruz dedi. O koşayım. Ve siyanit gel. Ve Süleyman ki millet kadar koşmayın. Koşmam diye izletkende. Uşular keçiş gerek bilince. Büt sular. Büt. Kaşakı batkan uşular bol batır. Batı kasan bütün. Ben niye taksiz? Ya cevapka tartılış gerek bu zakon türünde. Lan uşular bilmem. Culazım hayır. Ben acıdan daha bir oladı. Ben niye taksi işine gittim? Niye de bilet almayız bize? Ben niye taksi işine gittim sinzin de ayrılacağım ben. Siz artık bilet Daha bir koşumça koşulat degen koyum. Niye degen koşumça? Çıksa gönder. Kim bağladı? Yok yapıyorum. Yekerim bak koluna Ya gerek yok. Ket siyasi Ay ben koştum biraz. Niye kıldım artık? Süleyman dur bilet. Ona da var görüp koysun. Biz alacağız. İnsan dersin satın görelim. Açıkta. Bu insan ya almaz aldan ya kovalatçın he. Ağızga oturat hayır. Ya sarıya. Çatakana teksindeyle koydun. Ya çatakana ne gerek var? Bir yaptıracağım ben çatakana. Ben sonra oldu burada kaç çatakana var evde. Teşekkür yaptın mı lan? Onda yeter, onda yolu sağ. Ben şurada o özelde çata olsun. Ya biz kendisini biz cevap ki bunlara benzin yakın akıyor. Benzin bu yakın adı pinne kıladına başa. Benim şu baldarımız yeter kamal basın. Moynumuz kalas bir de. Yok şimdi sopa gerek. Bu bundaylar.
kirgen mençikçilerge kirgen özü meydan. Qanday mençik yer? Men ketmeyim. Men bilen gelip sol joktu şu kişiler bergen. Bazı şeyler kontrol atılgan, işten yürüyüşüne şey kontrol atılgan jetekçiler bergen. Şunu koyayım masada. Demi bir yerde jatsalar jatıverir. Bir yerde 6-7 adam var tartıp alsın. Tartıp alsın. Ve bağır erkekçe bunda abisinde kanat verir. Malades. Ertege men boş yerde. Bunu neslerin aytılan sözü men aytam oşular. Makul bu. Makul. Süre turgan sözün gördü men aytam. Tura. Ya uşuğa жеткен aka turasiz. Gidelet uşuğa жеткizip olgan iki tane yerde yürüt. Görgön Men aytam oşular. O şey ekonu aytın. Buların biyetice derman dinlemezsek koca emez. Eşekli kocası bu aranda öyle yok. Aytam ben. Vardır. Eko işten geç gerek. Turalım. Eko işten geç gerek. Yuvağı işlemez gerek. Toqtoylar götürüp ketsene. Alıp ketsin. Degen bolup oturdu. Qanaqa toqtoy ko'chirib ketsin bilan qo'rqanlar. Shuncha narsani o'ralib ketsinlar qilmas. Eldinglar vaqt. Bu toqtoy demak kerak. Bu eko birinchi qochqanlarmi? O'sha ozroq qo'zqozish. Az tatavuz onu. Şu aşağı çay oturup taşlandı. Barın aytam. Ertege sura verin. Var da sura verin. Moğo yeldin birinci. Bu kurla aslında. Altın erken günüm var. Bu Türkler'de elde boşu. Baştalatlar. Aldı. Boşu. Razı şeyini alış için elde saklasıyasınız var mı yok. Boşunda edenler sonra. Kumarda bunu da saldırırken. Boşuna yedi. Allah'ta düşünmeye kaldı. Bugünkü günde nizamda olsa işleş gerek. Sebebi memleket bugünkü günde ücretsiz işxanalarda şunday işletiş gerek. Birine çatkal emez. Gerek olsa tuzakta, gerek olsa yerine iş bilen kamsızlık verişiz gerek. Öyle iştesin. Nalog, sotsfond, pensiya, şu nesneden bunu. Bu adetler var mı aytam? Ben aytam dedim ben şu sözü. Aytam. Ben aytam Paraxot verəsin, tezə gedəsin, yox, Xuday bilir, belə də Ben